Atongoria matiganite kuma mwena wa thirikari ona uria wa mung'ethaniro ni mathiete na mbere na kwambika kambeni cia kuringiriria Kenya meyandikithie ta aikia a kura. Mũmbunge wa Uthaya agikuya rwimbo rwa kwiyandikithia kanitha-ini wa PCA Uthaya na Waruna akiaga tundu ya muhuro na Ruiru makuhunjagia ndumiriri ino kanitha-ini wa Hope of Life Githurai. Tuchukue kura na tuchukue ID. Hii vitu mbili ndio itafanya serikali yetu ile ya mtukufu Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta irudi tena 2017. Tutigoteithika na kurumana na kuingatana na kwirana ciugo njuru. Kura na gibande nicio indo iria cia bata. Nigetha woe kura ukaikiria mutongoria uria ukwenda. Mwena-ini wake mũmbunge wa Gatundu ya Muhuro ni oritie ajumbe ya Jubilee gwithema na ndereti ya ungumania, akiuga ati ni njira ya kuiya maiyo arumiriri ya Jubilee mihang'o-ini ya kwiyandikithia. Maundu mau mothe ma corruption tutikwaria ringi twi Jubilee. To ni mubango wikuo magituiga bithi na maundu ma corruption ni andu ao maroithia kura. Na watongoria mung'ethaniro CORD makwambikite hema gicigo-ini kia Matu kuria mokireire thirikari ni undu wa njama cia ungumania, makiuga ati kura no yongo iria ikweheria Jubilee utongoria-ini. Mimi najua mkijitokeza yule meona hapa Matu 2017 Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka wamechukua serikali. Sisi hatuna nia ya kugombania baina yetu sisi wenyewe. Shida yetu ni Jubilee waende nyumbani, watoto wa Kenya wapate amani. Ya kwamba kumepambauka, kumekucha, jogoo imeshawika mara 3, tunaenda kazini, sivyo? Hii ndio sababu tumewaambia kila mwana CORD ashike kitambulisho na kura. Kambeni ino ithiete na mbere na gutabanio o riri kamiti ya githurano na mihaka yugite yaga gukinyaniria itanya ria kwandikithia aikia kura milioni 4, kuona ati no wa Kenya nini mareyumiria mihang'o-ini ino. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Monica Kagoni.